Kas panangituloy ko, dete lesson tayo iti 10 things that you need to stop doing in your life. Let me repeat that. 10 things you need to stop doing in your life. Last Sunday, natakil tayo kakabsat is stop worrying about the future. Hamoy palubos, worry ka about the future. Instead of fear about the future, you must exercise faith. Kasi kakabsat, no agworwori ka iti masakbayam, parikutem no anyanto iti mapasamak ti masangwanan, diktaran na ka iti aramidem ita nga mabalin nga makayadayuken ka kadijay plano iti Apo. Amen? So don't let fear direct your life. Stop worrying about the future. Another point that we discussed last Sunday is to stop comparing yourself with others. Amoyo ti ugali tayo nga Ilocano kat kwa, managikumpara. Kat gaput pa nagikumpara, ti ugali pa iti Ilocano, naapal. Ti ugali pa iti Ilocano, crab mentality. Napintas ti balay mo. Ngumidi agpabalay ti dakdakkel di karubam, pangit mo't di balay mo. Utak Ilocano yan. Kat gapu iti kasta nga panunot, iso nga grabe ti kinagaget ti Ilocano ngagtrabaho, tapno la maartapan na, di karuba na. Am I correct? Stop doing that. Kung kunak nagatut nagbabakasyon, nagpartit 5 nga baboy di nagbakasyon, kunam mo tibagim, tunsyak ti agbakasyon sa nga pulo, baboy kanyak kunam. Diba? Kasi nga 5 baboy king kwa na dapat sa nga pulo king ka, dapat adulat taking ka, di ba? Why do you behave and act that way? Because you are driven by comparison. Laglagi po nyo kakabsat. God wants us to stop worrying because ti kapapanunot mo't masakbayan ag-create iti idea nga mabalin yadayo na ka kadayjay idea iti Apo para kan ka. Remember that. Stop comparing yourself with others because when you compare yourself with others, ag-create king ka ti idea, nga iyadayo na ka, kadayjay plano iti Apo ken ka. Stick to the plan of God. So you need to stop doing these things in your life. Last Wednesday, titinalakay tayo kakabsat, stop being passive about your spiritual maturity. Stop being passive about your spiritual maturity. I-connect ko di mo na nga imbagat. Nagpintas ti prospect, digiti anak, di ba kakabsat? Iso nga datayo nga naganak, masapol nga ag-mature tayo ti spiritual. Kasi datay ti mangi guide kadigiti anak tayo, iti panagdakkel da halaeng nga iti naimpisikalan, no di ket ti langen-langen da iti Apo. Ti saludsod ko king ka, anantot ibagam kadigiti anak mo, maipapan ti spiritual life mo. Are you listening? What will you tell to your children about your spiritual life? Are you with me now? Ibagam to kadi kadakwada kat amom siyak anak ko kat aktibak idi ngam nagbackslide ak. That's not a good thing. Di kadi ibagam to kadi kiti anak mo kat amom anak ko nag-preach ni pastor na-offend dak jay bagana so jak tap-tapan nakigimungan. Is that a good thing you tell to your children? I will show to you kakabsat that the framework tayo itatati pa nag-discuss the spiritual maturity is because of our children. Kaya't kayo kakabsat nga
challenge ti panagmature ti spiritual, nga hangkay dapat passive. Kadeta spiritual maturity yung kakabsat. Gapo ka digiti ububing. And I will continue to talk about that. For example, challenge kayong ag-disciple, tapno adatuladan tiyang people. Da kayo nga adults, ag-disciple kayo, tapno adatuladan digiti young people tayo. Ag-involve kayo ti ministry, tapno adatuladan digiti agtutubo. Isurok kada kayo maipanggap ti spiritual maturity on the framework for the sake of our children. Di lang ti saludsod nga sung batam ti sarilim kakabsat. Anati maibagam ka digiti anak mo, maipapan ti spiritual life mo. Amen? Okay. Now, balikan tayo lang, kaputa adult new believers tayo, kan bisbisita, para maunawaan nyo tong spiritual maturity na pinag-uusapan. In lay down ko di Sunday, ay di Wednesday, that man is a tripartite being, body, soul, and spirit. Your body is your world consciousness. Deta kakabsat bagim, itigapuna nga ma-experience mo ti physical world. Eyes, tapno makitam ti lubong. Ears, so you can hear the world. Taste, so you can taste the food. Touch, so you can feel the physical world. Nose, so you can smell. That's the body aspect of your life. The problem is this. Most people only work and care for the body. Why do you go to work? Tapno dakanem nga ipakamu tabagim. Patakderam ti balay nga pagturugan tabagim. Igatagam ti lugan nga pagluganan tabagim. Right? But you need to realize that though the necessities of the body must be provided, considered essential, at da naununeg nga aspeto ti biyag mo, which is your soul. Everybody say soul. Anay Ilocanot soul? Kararwa. Your soul has three functions. If the body is world conscious, the soul is self-conscious. Talo ti pangsyon takararwam. Ana dijay? Mind, say mind. Adamot la panunot mo. Agan andar mo't la ta panunot mo. Next, emotion. Isu nga makarikna ka, tiragsak, lungkot, apal, pungtot, gura. That's your emotion. The third aspect of your soul is will. The capacity to decide for your own. You are here not because your body decided to come. Hangat abagim tinang desisyon ti umay mudtoy. Sika takararwam tinang desisyon. Kat uray madit bagbagi ti daduma kada kayo. Adda ka ditoy tadjay kararwam pinanggep na ti umay. That is why no napateg ti kasapulan ti bagim, vitamin ta mata, vitamin ta apro, vitamin ta liver mo, ta pusom, pakanam, suplementam, ibalayam, ibadwam, igatangam pailugan. Detat pag-ubra, detat pagtrabakwam ka, correct? Mas importante takararwam. Kasi takararwam isut agpanunot. Ti dapat improve hala tabagim, tapanunot. Ti dapat improve tariknam. We call it emotional intelligence. Say emotional intelligence. Emotional quotient kunada, IQ intelligence quotient. EQ diaper. EQ emotional quotient. Do you agree with me? You need to improve your mind. Yes. Do you agree you need to improve your emotion? Do you agree nga dapat ma-improve mo tilaing mo nga agdesisyon ka nagpili ti panagbiag?
That is the function of your soul. Unfortunately, nobody told that to us. Not even our parents taught that to us, so that we only cared for the body and neglected the soul. That's why never neglect your soul. Naawatan niyo kakabsat? Now, if the body is the world-conscious part of you, should function na. The soul is the self-conscious part of you. Your spirit is your God-conscious part of you. Ti function na ti spirit mo, i-connect na ka ti Diyos. Kat uray mayat tabagim, uray adakararwam, no di ka na i-connect iti Diyos pagturungam. Do you understand? Pagturungam, pangiturungam ti biyag mo, no awan iti Diyos king ka. Pangiturungan tapanunot mo tabagim. Sinot mang kontrol tariknam. Sinot ti mangiturong ti desisyon mo no awan ni Apo Diyos. That is why, as much as the body, the needs of the body are essential, the soul is more important. Your spirit is the most important. Your spirit is your God consciousness. Idihan mo pa inawat ni Apo Jesus. Nga kas mangisalakan ken manubot mo, awampay king ka dete spirit na taypelang. You are called spiritually dead. O, anata idihan te pinaisalakan? Spiritually dead. So at the soul mo nga agan andar, at the bagim nga agan andar, ngam awampay ti Diyos king ka. At awampay relasyon mo. Idi inawat mo ni Apo Heso Kristo, na irelasyon kan iti Diyos, at daken kan ti espiritu na. Amen. Tata, jay espiritu na, kan jay espiritum, isuda kakabsat iti alyansa. Silang dalawa. Tapno jay spirit ti Diyos, iturayan na jay spirit mo, kat jay spirit mo, iturayan na jay panunot mo. Kasi, no jay nature mo, nature ko natay man? Oo. No awan di jay Holy Spirit nga agandar king ka, ti agandar king ka jay nature mo. That's what you call human nature. Right? Kati human nature tayo kakabsat, ti problema na corrupted. Say the word corrupted. Madi kakabsat, problema. At the terrorism na, DJ human nature mo. Sinful nature ko na tayo. Say the word sinful nature. So, sino kada kayo? Okay, wano kayat yo, nga timangi daulo kada kayo, human nature. Tayag nat ima na. Awan. Sino kada kayo, ti kayat yo nga mangi daulo tabiyag yo kakabsat, spiritual nature. Itayag yo ima yo. Yon. Kaya, uray na pintas ti badom, uray aduk kwartam, timangted ti kaipapanan day tanga bagi ken kararwa ket dayjay panangidaulo ni Apo Dios king ka. That's your spiritual nature. Unfortunately, most people, if not all people that are not yet saved, walang ganong sistema sa buhay. So mapanlatago bra, tila tapanunot na balay, lugan, kanen, bills, ken bilbil. DJ lata. Tatano na isalakan ka, kat naawatam daytoy nga concept ti Biblia. Are you with me? No naawatam daytoy ita, you will put top priority ti panangsapol mo ganapo Diyos. Seek ye first the kingdom of God. Una umnukwan. Una ti agbasat Biblia, una ti agkapilya, kaya't nga sawan, i-prioritize mo jay spiritual maturity. Do you understand? Because as you improve and grow spiritually, it will also mean jay kararwam ag-improve kakabsat. Anong jay function ti kararwam? Panunot, ag-improve. Rikna, ag-improve. Digi jay desisyon mo, ada usto nga turong na kakabsat, kasi jay mangidadaulo king ka, jay spiritual life mo. Iso nga dapat deta spiritual life ti ikasuyo kakabsat. Are you with me? Okay.
Now, what is spiritual maturity? Dinefine tayo di Wednesday. Spiritual maturity refers to the ongoing process of becoming more like transformation. Oh, ano ti kunak kada kayo? No kayat mo nga agbalbaliw ti kasasaad ti biyag mo, agbalbaliw ka. No hang ka agbalbaliw, han agbalbaliw ti kasasaad ta biyag mo. Now, you become more like Christ, okay? Being able to handle ministry. Deta ti spiritual maturity. Okay? Kaya't na nga sa deta handle ministry, kala ko deti church tayo kakabsat, mabaling kamutan nga ipatalkan, iyan. No, si kamot ti makamu ka deto yan. Hammo maarami deta no awan spiritual maturity. Di nga men? Sino kada kayo ti kayat nat maipatalkan mo ti ministry? Deta ka bayag mo, mabaing ka kumamutan. No awam pa'y na ipatalagking ka nga ministry. Amen. Una, duduugan tayo nga miyembron, kung nga ni Pastor Jun ide, awam man lat na ipatalagking ka nga ministry. At adi ka mo't nag-mature. Okay, anapay. Growing in our knowledge of God. Dakay nga young people, teenagers, you are full of knowledge. I must tell you, it's not because you know a lot, you are better. It is right knowledge that you need, not many knowledge. Right knowledge. Uray adot ambom, no puro palpak mata ambom, awang papasamak tabiyag mo. What you need is right knowledge. And the fountain of right knowledge, agapukin ni, Apo Diyos, knowledge of God. Oh, do you know God? What do you know about God? Amoy di bagbagak no kwa? The deeper you know God, the better you understand life. Iso nga adot ubing, nga di da maawatan, ti pasamak ti biyag, tahandam ammo ni Apo Diyos. The deeper you know God, the better you understand life. Di kita young people, ibagayo man sa imbagak. Go. The deeper, the better. Anat ibungan na king ka, no naunag pa nakaawat mo ka na po Diyos. Ana? Understanding. And do you know, the decisions you make in your life based on your understanding. No limitado't understanding mo, limitado lat kapasidad mo ti decision making mo. That's why you have to widen your understanding. Okay? Knowledge of God, anapay. Okay? Oh, obedience to His Word. Hangka nalalaing nga dumngag. No dikat nalaing ka nga, mangyaply. Asla kumanapang ka nag-seminar, nalaing ka nga nagdingag. Ngam ti maturity, no kasano nga in-apply mo dyan na adal mo. Apply yung lang ti sa uti apo ti biyagyo kakabsat. Okay. Next. Dependence on the Holy Spirit. Alright? Nga ti Santo Espiritu, punwen na katipan na kabalin, tapno maaramid mo ti pagayatan na. Now, dito ti question kakabsat. Okay, put the question on the screen. Read. If every church member were mature, what kind of church would we have? Alaman, basahin tayo man, go. If, where, what kind of, when. No, dito church tayo kakabsat, kat puro matured, nanakam, ken nataknang, dagiti miyembro, mayat nga ta ti church tayo no kwa no madi. Nakamay-mayat kakabsat. Nasapa nga umay makigimong. Amen. Hanga papaanawa. Oh. Hanga mangkokos ti problema. Tumulong agsulbar problema. At the concern na, di kita kat several characteristic ti mature. Kaslangay pamilya kakabsat. Panunutem man no aming nga anak mo, uray o bubingkat na nakam, maasaha man.
ngam no aming anak mo na ayam, mabarkada, nabalog, sadot, turog, nalaing nga mangan. Di na pa'y pulos amot tumulong. Di na pa'y maipakdita na giddaan na. Uray kumala aginnaw, agisaang, amunat pangipanan na, dagitay mureng na, hang iwarang nalat ta jayan taridawan. Amunat pangipanan na tay bag na. Amuyo deta, problema ti amin na pagtaengan. Amuyot kurang maturity, hanggang nanakam di ubing. Kita nyo digiti ubing nga nasapa nga naulila. Awan pagdependaran da, awan mangiluto, mangilaba, mangiplantsa, mangisaganat bado, mangtedbalon, isudalatat nakakaamot bagbagida. Naitawid dat sarili da. Nakapuot ka pa iti ubingan nga 8 years old, amo na nga labaan, ti pantina wano brief na. Sika 20 years old, di ka pa amo nga labaan. Amen. Huunay kan. Nakapuot ka pa iti ubing, for example, 10 years old, amunan iti agluto. Oh, isut manglutot pamigat nan. Dapat dakay nga ubing, dakay ti manglutot pamigat yo, hanga ni nanang yo. Nuhan nyo kayat agluto, isut mangiluto. Ngam no kaya mo ti agluto, dakay mat ngamin nga nanang, hang kay mat ngamin nga overprotective. Bayan nyo mata makasursurot anak yaw. Agsukat kalatan anak ko, siyak ti mangiluton. Kaanun to pa makasursurong agluto kakabsat. So da kayo, no high school kayong kakabsat, da kayo kumat manglutot pamigat yon. Di ngamin, ninanang lat manginstructing ka, deti tilutom nga pamigat. Di ba? Amo parikutunan, saktot manglutot pangaldawan. Sikanto latat aginaw tumbalaman. Kitam ti ubing no nasursurwam kakabsat, iti usto nga panagtrabaho, ken panagbiag, nanakam nga dumakkel. Basbasit ti problemam nga naganak, no nanakam ti anak mo. Adda ka din naganak dito, nga nanakam ti anak na. Awang makaitayag pa iti ima na. Piman, kakabsat. Oh. Di ngamin, masapol nga talaga ti kinamanakam. Diba? Oh, deti mapan agbasa. Kuna kumadigiti barkada na nga kastagat. Intayo agpasyar kunada. Haanan kat kwa agiyapo nakpay. Digiti kalding mi kunana. Awal lang arod kinamanakam mo, nakaar-aram ka pa eh. Puro negative ti itad na ti pamilyam, deta. Amen? Okay, kayo mo lang ngayang people, ag-isem-isem kayo dita. Ibagaman ta kaabay mo, sikan samot tamatamtamaanan ko naman. Hindi ba? Hindi ba nagmayat di ubing nga nanakam? Agawi da akong agpakahanak pa'y baboy ko na. Anjibik, di kiti putot mo, hal mo lang at tarak na nida. Isuda dapat timang kita, di kiti tarakan mo. Oh, nagsarsarak kayo apo iti buryas. At tani Anjibik, gulpien nyo na po. Oh, adutla ako na nga buryas ni Anjibik. Diba? Daki nga tagabaybay, nga lalaki. Agaway da akong katinakpeg, tabukol na piyala, dabalong ko bigat ko naman. Diba? Sa bali mo tabtabukulam. Pasayan ti tabukulam ah. Tapno, dabalo mo tong bigat. Di ba nakamay-mayat kakabsat no ti pamilya di kiti anak ket nanakam? Di ba? Kastamot ti church kakabsat. No dagiti Kristiyano nga kunada anak na kam ti Apo, member kami, nanakam damot ti na espirituan nga kababalin kakabsat. Pukat permi nga deti church sakat adu ti matulungan na nga tatawa. Kamay-mayat kakabsat. Adut magapuanan ti Apo kada tayo. Amen.
So nga ibagayo man ta kaabayo, agnak nakam kang brother ko naman. Sa mga Tagalog, maunawaan nyo ba yung agnak nakam? Ano Tagalog tinanakam? Ano Tagalog tinanakam? Matino? Responsible. No nanakam sa mga Katagalugan, tinanakam ti Ilocano, ibig pong sabihin, responsible. Meron siyang sense of responsibility. Amen? Oh. Amom no nanakam kang, break, tsak makapano ka, dito nga kasi ka, issue. No nanakam ka ngayang people, alas 11, alas 10, tirabi, cellphone ka, usto deto yung kat nasapa ka, agring itong bigat ko na. Siyak pa'y ti agisaang. Inak pa'y agiwarwar tinuang. Inak pa'y mga lagayam ti kanan tinuang ko na. Maya, Tito Benedict. Sino kada kayo dito iti tatatang nga idiububing kayo? Ti nasa papelang kat da kayo ti para alati kang kanan tinuang, para tartarakan. Paunay ka? Ano oras ka griring iti dito? Alas 5? Ano obram no kat alas 5 ide? Ako pa nagiwarwar tinuang. Oh. Gumatang kay ngamin nuang yun, tapno, da iwarwar, di kita nakyaw. Puro bisikleta mo kasunong nga iwarwar, da di kita kakabsat. Awa na, isot mang ibalog ka nakwadaan. Okay? Kung na ni Pastor Juno kasi istoryan na ka, da kami kat ayapo, baro ko na ubingag pa ide, di tatangko ko na, di lulu andraw. Bukawan na. Di ba? Si bugang ka, tano di ka bumagong ko na. Oh, iso nga talaga nga resilient, di kiti nakaadal nga nasapati trabaho ti panagbiag. Kasi kakabsat, ti panagbasat eskwela, haan nga isot pang pataod ti kinamanakam. Di aktual nga trabaho ti mang pataod ti kinamanakam. Uray agtugtugaw ka agbalbalem nga agad adal ti addition kada subtraction, han nakapagnakmen deta, palaingan nakalangem di nakapagnakmen. Timang panakam, timang tudking ka ti sense of responsibility, hanga di kinalaing mo nga ag-compute, no di ka di kinalaing mo nga ag-manage. Right? Sense of responsibility. So, i-relate ko dito kakabsata, at least ma-addressak mo, di kiti young people tayo aya. Ma-addressan kayo mo't nga member dito church. Oo. Itayag naman ti ima na di kita single ladies dito. Oh. Alay tayag yun na. Mabaing kayo mutan. Di kita estudyante nga babae. Amen. Nakababa mama. Nga to yo. Oh. Agnaknagam kayon. Amen. Oh, Mang Aileen. Dito ka no balasang mo't para inawan. Punay ka. Pinalakpakan na ka pa yan. Well, ito kasi, babalik sa orkestra. Ti kondisyon, aginaw ka di balayaw. Amen? Hindi, alam nyo, oray, deti church, tultulungan mi, di kita anak yung agmanakam kakabsad. Tumbigat, agpapirmaak iti covenant kadigiti orkestra. Ijay covenant kakabsad, nakapan ijay, nga digiti naganak mo, isudati pagdamagak no evaluating ka. No ibaganinanang mo kung tatang mo, nga bugbog kawam ida, ikateng kata orkestra. Kateng ka. Well, kano ibagada nga nasadot ka, ikateng ka yan ta orkestra. Dagay dita, gisem-isem kayo. Kaya katakatawad ta. Talagang agsasarita tayo tinalapat tumbigat. Amen? Ito nga, sing-singpot kayo, kadigitan naganak yun. No kaya't yun ti ag-serve dita orchestra. That is I want you to realize the ministry is a privilege. And it takes matured people to accomplish the ministry. Nagmadimot ng kakabsat nga agtuktukar ka dita, tapos bugka-bugkawam ni nanang kang tatang mo. Mayat tituktukar mo dita, permi nga talaga nga, ti uray lang ha, nagsubli jay, tel mo ti kababayo limong ka. Diba? Ngam no, da ka balayo, nakatangtangsit ka tinaganak mo.
Madia kakabsat. Asapula mature kayo, praise God. Parte na amin deta ti spiritual maturity. Maisuro ka no ti Diyos at dagang ka. Nalaklaka ka nga makasursuro. Amen kakabsat? Di ba, young people? Adamot lang ni Apo Diyos kada kayo? Di ba nalaglagan nga riknaan yung tanggapon, di giti ibagbagak kasi ada ni Apo Diyos kada kayo? Awan, sa iro kumati, adata panunod yung musmusi, ikay kumakanya ako. Kuskusilapan dak kuman. Di ngamin, ngam gaputa ti Diyos ti ada kada kayo, nalagan tarik na yung nalagan panagdingag mo blese? One. Agsublita orkestra kan dito, ititabeng. Oo. Ngam no, bugkabukawan na ka, ikatagta orkestra. Amen? One. Ikarimot lang ang bubukawan ni nanang mo. Amen. Hamumot na bugbugkawan? Haang ka no. Paypaysaw? Han na maka. Totoo yan mga kapatid. Parte na deta, spiritual maturity amin. Okay. So if every church member were mature, what kind of church would we have? If every church member were immature, what would our church become? Oh, no ubing-ubing amin na miyembro to'y kakabsat, kasano nga rudan? Diba? Isipin mo kung si Brother Ruby, ubing-ubing. Ano ang Tagalog ng ubing-ubing, Brad? Bata-bata. Bata isip. Correct. Ayun palang ubing-ubing. Bata isip. Ag-preach ka lang, masairik na no may makigimungan. Nung kasta amin na miyembro, na dapat agsubliton next Sunday. Diba? Nag-preach ako matigibing. Oh, kat kunat, no hang ka nga mangmangted, hang ka lang ako ripot, naimot ka ba'y. Hang nga makay, ayaw ka na po Diyos. Oh, nasaktan jirik nam. Hang kanto may nakigimong tunduminggon. No amin na miyembro, kasla-kas tangarot, ti panunot ng kakabsat. Awan mo makigimong na. You see, iso nga kakabsat, masapol nga i-drive away tayo ti spirit of immaturity. Masapol nga, anat i-drive away ti Ilocano? Ha? Papanawan tayo ti espiritu ti kina-immature, kanday jay panunot nga han na ikaso ti panag-mature ti spiritual life na papanawan tayo detang espiritu. Ti dapat adda ditoy nga espiritu ti uneg ti church tayo, kat miyembro nga intentional ti panag-grow na ti spiritual life na. Okay. Biblical marks of spiritual maturity. Number 1, Christ-like character. Oh, ti ugali na kakabsat, may yasping kini Apo Jesucristo. Amen? Damagam ta kaabay mo, kumusta't ugali mong kunaman? Damagam ta ugali na numayat? Sino kada kayo ti mang-amin nga dapela ugali na nga masapol nga mabalbaliwan. Itayag naman ti iman na. Dakkalabanag deta panangamin nyo kakabsat. Oh, amuyo ti point nga ti referensyo ti panagbalbaliyo hanga siyak ni Apo Jesus. Kita nyo ni Apo Jesus, isunat surutan tayo ti ugali na. Ano ti ugali ni Apo Jesus? Love. Ayat. Hanga deta ti ugali tayo ka. Diba? Anapay, humility, napakumbaba. O ti ugali tayo kat nakuspag, napalangguad, nalastog. Ayan. O, diya ka mo no, di kita pada nga Pilipino, di Amerika kat napakumbaba mo lang. Hanamin. Hanamin. O, eget, idi na padasak mo, di 2002 na pa ni di California. Ay kat piman, pasabat mo, di kita Pilipino, hangkik pipinansin. No Amerikano, hello nga hello king ka. Diba? No Amerikano, masad mo kat, hi, hello kung kuna, daging ka. Pilipino kat awa. Diba? You see, what an ugali. Nagpintas nga ugali, diba? Nakamay-mayat. You see, oh, anapay. Holiness, kinasanto. Napintas na example ko kada kay idi Merkules. Diba? Oh, no simrek kayan ti balay, nakitam nga nasilsilang pa yung muging. Ti kinadalus na kakabsat, naggapu ka troar, nakataptapok ta sapatos mo, idiin sirrek mo kas pagarigan, kat nakitam nga narugit,
No, at the sense of cleanliness mo, hindi ikatan di sapatos mo. Malaksid no ko na di house, sirak mo latang ko na, okay lang yun, di ba? But with the sense of cleanliness, aramidam, ikatan di sapatos mo, saka-saka ka, nakita mo na kadaldalos ka. Right? Ni Apo Diyos holy. Tatan si ka anak na, paaramat ka kinkwana, correct? Isar de morte, agsasaod da ka sana. Hangkor dagin inuma. Hangkag sigsigarilyo. Hangkag bisbisyo. Hangkag suksugalo na. Agasam ta, choir member ka kuma dito, nakamaymay is-ism mo, kada auram, kada plus-plus-star mo agkangkanta. Diba? Nakamaymay at anatikinan tayo. Majesty. Talaga naman. Tunrabi at Jebaryo. Under B. Kung kunan na. Naala ka na ganyan. Sana ko nahaan, under B, Baptist. Holiness. Di ka de? Kasi simra kay Diyo nagtabalay, nakitam nga nakadaldalos. Simra ka, pitak-pitak. Intuloy mo lata, anat ka ng asawan, awan sense of cleanliness mo. Awan king ka di nga sistema. Listen, ti dapat sistema nga mapataod kada tayo, deti holiness, dingganda kakabsat, kastoy ngamin detan. Kunada, nagado nga iparit-parit dayan ta baptist, kunada ngamin, ayan. Sino kada kay tinakangag ti kasta nga komenton? Sino kada kayo kakabsat iti, nakangag, di jakat komento nukat unsaved. Di kitahan na member. Nakangag kay ti komento ti miyembro na kunanagat, dati akmo ta membro yan ta baptist jak kaya nga i-comply ti requirement. Ado nga maiparit ta church yu kunana. Ada nang gagyaw kastan? Ado. Amom kakabsat ding kandak. Alaan nyo deti nga mindset. Haang nga gapo ta maiparit. Ti English na kakabsat. It's not because, ano ti kunak idi kasar nga minan, the word ko idi kasar ka. It's not because it is prohibited. Kunak sa dijay? Ano tayo bagak ngamin nga, the word ko, idi kasar ka. Nalipatak mo't dijay nga balikasa. It's not because it is prohibited. Kunate latan, anat prohibited? Maiparit. You don't do it not because it is prohibited. You don't do it because you don't like to do it. Dakkel tinaggidyatan di jay kakabsat. Amoyo, uray day talat ba ipamatmat ko kadagay ka dito preaching. Dakpay naglukib Biblia wal. Ngamahan na kahit nasa mga ami ibagbag awan ta Biblia. Naggapo ta Biblia dito. Adal tayo. At idugamin dito yun 3 pages. At dakpela dito introduction na kakabsat. Oo. Now, agsubli tayo. Sa baling amin kakabsat, iti motivation di jay tao nga haanak nagsigarilyo, hanak igano, aginom, kasi maiparit kada kami. No kunadakan ka, pare, kunada, beer, naggaput ako dito, pare, naggaput duty free, kunadagin ka. Kamum ta duty free ngamin ka, ada percent discount na no ka. Anat dagan na digiti na imas nga arakan, brad. Chibas, anapay? Mukhang makachibas kaya ta, brad, Kailan ang huli, brad? Kunadagin ka, amom ngamin, kita lalaki agad kasla isumot iti kwada di jay. Ano pangawag mo ngamin? Te sense of identity da. Kala isumot kanut simbolo ti malalaki isut simbolo malalaki, simbolo ti, alam mo, gagangay, di kita ti lalaki, di ba? Kunadagin ka, pare, Bekan pare, ramanam deto pelak kaimasa na arak. Sigamon, tilmo-tilmong ka, di ba? Anjibik. Talaga, puunay. Api nga mga limlim mablabasak dito, isa mo kung kuna, di ba? Ada siguro purpose ti apo nga limabasak. So, dumagasak panlangan. Galasan.
Anak ko nam, no ti sungbat mo ko nam, di pare, maiparit ka da kami. Amom ti kayat na nga sawon DJ kakabsat, ti lakit kitam DJ rules. Han ko kayat nga pastor nga ti maturity yo, nakabasar laeng iti rules. Dapat ti maturity yo, na ibasar ka DJ relasyon nyo ti Apo. Tapno no ko na daging ka, pare, may kan, nagimas ti pulutan tayo. Linuto ni, paring Ruby. Paunay ka. Nay, paunay ka pare, may kan, kung na daging ka. Ano ibagam? Ang kukayatan pare. Ang kukayatan. Dakkel tinagidyatan jay sungbat nga, maiparit kada kami, kada jay sungbat nga, hangko kayat. Kasi DJ maiparit, tikit kitaem, DJ pagalagadan. Agpay sumot kit di nga imbawal ti Biblia. Ngam dapat, DJ sungbat mo, hangko kayatem pare. Apay, dati apo kanyakon. Di DJ tinapimpintas nga sungbat kakabsat. Tatadamagag kada kayo, at dati apo kada kayo no naawampay. No, sinord kada kiti mayat pelat chibas ita. Dapat hanyo kayatan, kasi at dati apo kada kayo. Hello? Hamo kayat ti agsigarilyon, apay, at dati apo kang gani. Ammom kakabsat, digijay membro kan Kristiyano nga ti panunod dagat, ramanam dito yung sigarilyo, imported bro, kung na naging ka. Dito ikot kwa, uri anang palitot pang sindim bro, hanapulo sa gandar. Agpilpilit ti pang sindi, ito yung sigarilyo. Nagkaput abroad pare, kung na naging ka. Kunambat, sorry pare, maiparit ka da kami. Diba? Loyalty to your church di jay, correct? Ngam no ti sungbat mo, anong pare, hangko kayatan, dati apo kanyakon. Loyalty to God di jay. Kat as your pastor, amok nga no loyal ka kini Apo Diyos, loyal kan tumot ta church. So I need to teach you the right mindset of a mature Christian. Amen kakabsat? No kuna daging ka mang Joel. Meka, Joel, kuna daging ka Brad. Dinakdakan ti pulutan tayo. Umay man ta, gisong ko na, daging ka. Nagpaalan ni kastaw, nagpartay, may nangidagas itay. May kang kunada. Ano isong bat mo no kwa? Ano isong bat mo no kwa? Ano ti right ka isong bat mo? Jak kayatan ko na. Amen? Alay bagayo man, go. Deta ti usto nga song bat na kakabsat. Jak kayatan, kunam, di ba? Kunadagat, ado ka la amin, kasmat lawan nagkakadwaan tayo umot. Bro, talaga jak kayatan, Brad. Uray tawan ni Pastor Yo. Ay, wala ya. Mayat pa rin. Di ba? Kasi no, Jay, iparit ni Pastor, di ka duawan ni Pastor, mabalin. No, iparit ni church, no awan kakabsat na makakit-kita, di kat mabalin. Ngam no ko nam jak kayatan ta dati apo kanyak, urayan natyan mo hamo talaga aramidin kasi urayan natyan mo kitkitan na kati apo. Deta ti usto nga mindset ti mature a Kristiyano kakabsat. Napintas deta nga adal kada kayo, uray deta lat maibati kada kay ita nga bigat dak kalabanan. Haang nga deta gaputa maiparit, no diket hamo kayatan ta dati apo kingkan. So lisugan da ka iyan, ngamhaan ko kayatan ko na. Amen? Tito Ray, aw mo lamang sulsulisog, kingkan? Awanan. Sikat mang sulsulisog. Sika brad ako, aw mo lamang sulsulisog. Amen? Sika Anjibik, aw mo lamang sulsulisog, kingkan? Huwag ko nam samot. Adupe lang, nabagag tibagat pa. Amen? Nagpintas kakabsat nga ti amin na miyembro to ikat nusulisugan ti dakas kat hangko kayatan ko nana kasi anak ti apon. Kristiyano akon at dati apo kanya akon. Kastamot ka dagay nga young people. I-apply mo ti bagbagayo deta young people. Da kayo nga the ministry na hanyo kung kuna nga
apay si ka, hangkang nga kastoy-kastoy ko na, dagat maikatak ngamin di orkestra ko na. Agpaiso nga the rules tayo ti orkestra. Ngam no apay nga ag-implementak ti kasta nga rule, tapno maawatan nyo ti behavior ti maysa nga agserserbi ti apo. But again, it is not about the rules, it's about your relationship with God. Di ba? Amen?